paghimo ni Kristo og sambingay bahin sa pagtubo sa tanom, ang iyang gigamit nga pulong sa paagi nga wala niya hisabti. Ang mag-uuma kuno nagtanom pero wa siya kasabot giyon sa pagtubo sa tanom. Karon kay ang generation karon mga 2,000 years after nga nagsulti si Jesus niini, or 2,000 kapi na katuig, mga bright naman kay ta, daghan naman kay tagpaagi sa pagsabot sa course of nature. Gani ang mga tao karon, nato mga scientists, nisuway naman gyud pag-alter sa nature. Gi-alter ba ang nature? Gisabot, unya human, gi-alter. Mao na nga imbis ang tanom sa una 7 ka buwan, una pa ka or 4 ka buwan, una pa ka makaani, karon pwede na nimong patubuon sud sa 2 ka buwan. Makaani na ka, dagko pa kayo og bunga. Mao na ang baboy sa una 7 to 1 year, 7 months to 1 year, una nimo maihaw, aron nindot gyud siya ihawon, karon pwede na nimo mga 3 months, 4 months, awa na, ihaw na. Ang manok sa una, mga 5 months hangtod 6 months, una pa kakaihaw, karon 25 days na lang, na, ihaw na. Ang tao sa una, kinahanglan o sa mag-sex, una mamabdos, karon injection na lang, buntis na. Kuha mo na? Ang tiguang sa una, mangunot ang naong, karon tiguang og linaktan, bata og naong. Sa una, ang buhok sa una, kung ubano na, maproblema kag larot, karon inig puti karong adlaw, ugma, itom na. Sa una, suya kay tanang mga taga dito sa western countries nga bland kay buhok, karon hasta mga Pinoy bland na kay buhok. Ang sa una nga babae man gyud hantod mamatay, karon ang babae karong adlaw, sunod buwan laki na. Ang laki sad karong adlaw, ikaugma babae na. Dali kita maka-alter kay nga naman bright na kaita. Pero si Kristo niingon diri sa paagi nga wala niya hisabti. Kung ato palang giduntang i-maintain kini bang atong gitawag og reliance to the will of God, not changing the will of God, wa gid untay gubot, wa gid untay mga kasakit. Tanawa karon tungod aning pag-alter nato sa course of nature, daghan kayong sakit ng gawas nganuman kaya ngatong gigamit pag-alter kasagaran mga chemicals. Gigamitan natong chemicals nya sa sige natong kaon ana mga produkto nga daghan og chemicals nang gawas ang mga sakit nga mga kanser. Saman sakto tungod ana atong pag-alter kanini ang COVID, kinirong atong giantos nga COVID, tungod ni sa atong pagpagka-bright kuno. Nagsigitag himo og mga inventions, hangtod na lang hinuon, nahug data ngadto sa virus nga gitawag og COVID-19. Tungod ni sa atong pagsiging pang-alter ba sa course of nature. Kanindot unta nga i-keep nato nga kanang word nga wala nato hisabti ang pulong sa Ginoo ug ang iyang kabubuton. Nganuman kay kun dili ta maningkamot pagsabot sa pulong sa Ginoo, kung dili magpatudlo ra ta niya, iya tang tudluan unsaon pag-follow ang iyang kabubuton. Unya ang ending ana nindot gyud kaayo. Tanawa sa first reading ni hisgot diri sa atong unang pagbasa. Minaw ba mo ato? Minaw mo? Wa. Siya pagkahuman gid nambog, pagkahuman gid mo na danaagan
sa kahayag sa Ginoo pasabot na convert na sila. Unya ni nagpabunyag na sila. Siya unsay inyong na experience matud pa sa nagsuwat sa basahon sa mga Hebreo. Niingon dayon siya dili ba nagantos dayon mo maayo? Ang tanang pag-antos diha ninyo, gisakmit pa ang tanan ninyo mga kabtangan, gipaambit pagyud mo pag-antos sa mga piniriso, kay napriso man sad sila. Ay na. Nahurot yung kawagtang ang tanan ninyong kabtangan, pero matod pa diri, naguol bagod mo sa inyong mga pag-antos, naguol bagod mo nga nawad-an mo sa tanan. Gisulti diri, wa gyud mo maguol. Giantos ninyo nga malipayon ang inyong kawad-on. Kasabot mo ana pagkasulti ha? Giantos ninyo nga malipayon ang inyong kawad-on. Ngano man tungod kay nasayod man kamo nga naghupot kamo og mas maayo pang mga kabtangan nga mulungtad hangtod sa kahangturan. It is no longer the earthly wealth, the earthly life ang ilang gihuptan, kung dili life og wealth na gitawag og heavenly or divine. Gitawag na nato in general term kaluwasan, salvation. Kani mo'y wa gini gamitas kalibutan. Kana bang ingnon ka nga hana na niya kung kasakit oy nya ingnon ra ka nga antusa lang na kay maluwas lagi ka, masantos ra ka. Oy kanus apa ni mahuman. Kay gusto man nimong i-alter nimo ba kanang ikagi magbuot. Usbon ko ni kinahanglan ugma malipayon nako. Kung karon ang akong bana sigig pangabit, kinahanglan ugma wa na siya'y kabit. Nya pugson gina nimo, mas stress ka na. Mas stress gyud ka. Unsa may itong gamiton pag-alter pod aning atong kahimtang. Panalitan ha. Kaning wa na kay kabtangan, kabus na kay ka. Unsa may immediate solution dayon sa tao? Mangutang para naa kay kwarta. Oya, sakto na. Ang sugos Ginoo ayaw pangutang. Ana. Nya karon unsa itong solusyon basta way kwarta? Mangutang. Nya inigabot sa tingbayad. Inigabot sa tingbayad. Mas stress na kay wa na may ikabayad, likay-likay na. Unya kay tulo upat man kabuk giutangan, siging pangita nimo, upat kabuk imong sources sa imong stress. Nya moingon ka, ginuwin taon tabangi taon ko makabayad ko ani kong utang. Ingos Ginoo na sa kanay imong kabuang, ikay nagbuhat nya ako imong pabayaron. Nya wara ba jud ko magsugo nimong pangutang. Unya karon ako'y imong pabayaron. Ginoo sulbara in taon ning akong sus Ginoo in taon sulbara taon ning akong kanin. Ay ikay naghimog lubos-lubos anang imong murabag ka na bang hilo ba? Ikay naglubos-lubos sa hilo nya lain imong patangtangon. Ingon ang uban nga yabag ka ta paroson tanon ka dia. Ikay gahimo ana nya ako imong pasulbaron. Ang kuyaw kung muaris pari padir tabang itaw ko makabayad sa utang. Ilabtan pag ginini mong gamay kayong kolekta. Iapil-apil pag yung kunin mo. Kana bang muhasol na hinoon ba? Gatuo tag solusyon, dili di ay. Konsumisyon di ay. Ya dili ra ikay makonsumisyon kung dili hastas ang uban. Gitawag ni siya nato, dili kaluwasan. Unsa may general term ani, sala. Sala. Kung mangutang ka, ang sala diha, kay bawo mo gunsa? Uy. Wa mo kay bawo? Kada nimo pangutang, makasagid ka ani. Unsa man? Wa mo kay bawo? Wa sa ko kay bawo. Pero ang tinuod nga sala diha para nako ha, namakak ka. Namakak. Pagpamakak directly related sa pagpangutang. Ano man, musaad man ka. Maingon man ka nga, na may kwartang moabot na ko sunod simana. Ako lang pautang lang sa koron. Bayaran lagi ti kasunod simana. Nya moabot bang tagurha ka tuig, di na makak na ka.
Bisan pa gani ang imong ugmang adlaw ba, wa man gani ka kasiguro, nganong imo mang isaad ang way siguro na bakakon ka. So kada pangutang, na gani mo hangyo nimo nga mangutang, ingna dayon, niya nasay bakakon ay. Ngano, nakasiguro day ka sa future day. Nakahibaw ka unsay mahitabo nimo sunod semana, sunod buwan, nahibaw ka. Unya nganong imo man ang gisaad? Bakakon ka. Wa mo kakahibaw nya imong gisaad nga murag siguro. Mao na ingos Kristo, pangayo. Pangayo. Kanay way sa ngayo man ka. Nya unsa may imong gibasihan nga nangayo ka, ang imong kamatuoran, ang reality, wa koy kwarta, gae kog kwarta. Wa koy kapalit tambal, tagae kog palit tambal. Wa koy kaon, tagae kog pagkaon. Wa koy balay, tagae kog balay. Wa koy sakyanan, tagae kog sakyanan. Na kay mohatag nimo? Posibleng wa. Posibleng wa, pero nagpuyo kas kamatuoran. Nya dili ka malipay sa kamatuoran. Mo na ningon diri, wa moy inyo gisakmitan pagaimustanan nga inyo, pero malipayon mo kay nagpuyo mamos kamatuoran, ug ang kamatuoran mo'y magdala kaninyo sa kaluwasan. Matod pa ni Kristo, ang kamatuoran mao'y magdala kaninyo sa kaluwasan, ug ang pagpuyo sa kamatuoran mahimo kang mataro nga tao, buutan nga tao, matinud-anon nga tao, honest nga tao. Bisag mamatay pa ka karong adlaw, tawgon gyapon kang honest jud kay na siya, di gid na mamakak. Di gid na siya mamakak. Siya kausagod, gikulata gud na siya siyang asawa. Siya nga naman siya, nitug-an man nga ibog kay siya silang silingan. Kay di gid siya mamakak. Ang stang iyang kaibog sa silingan, gitugan siyang asawa, gikulata in taon, porting bunoga, wala sad ni sokol, pero gasige ra jog ingon, bisag patyon pa ko nimo day, naibog jud ko sa atong silingan. That is the truth. And the truth will set you free. O, di ba? Mao na kalipay nga dili mapapas. Ngano man, kinsa may makawagtangan ng kalipay, nga kamatuoran man na. Ug mao na ang kingharian sa Dios, pagpuyo sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran mo hinay-hinay na siya gitib, hinay-hinay, di na siya mo paspas. Kanang paspas kayo, bakak na, bakak. Kanang inig-ingon sa imong uyab nga, day sugot lang kanako, buwa jud kay kasakit, pulos jud kalipay, salig lang nako, nakuyog ta na. Ana niya asa man tayo siya, ga-reserve na kog room dito na, nakuyog ta. Ako likang lipayon lagi. Sunod basta ha. Patay ka dia. Sunod buwan, wa nagyoy mo patimaw. Hastang imong monthly visitor di na mo abot. Manon mo mutuo noon, duko-duko manoon mo. Sige, manindog na ta.